Vrste gastarbajtera. Uživajte. A nešto priča, samo njemački. Znači, kupio sam handy ovi Samsung Galaxy S7. Znaš kako je dobar? Ima gute aplikacionen, svašta nešto. Znaš koji ti je ovo handy? Ovo ti je najbolji handy na svijetu. Znači, nema ovakvog handija niko. O, Jesse, bruder, geht's dir gut, a? Jesi dobar? A nisam te lange gesehen. Ja, oj, kak se ono kaže to kod vas? 3 mjeseca sam u Njemačkoj, zaboravio sam kak se to kaže. Kako ono, a? Ma ja, brod se kaže, brod. Kruh, brod, hljeb, isto sve. Ja zaboravio, dugo nisam počeo dosta daleko. Kod nas u Njemačkoj. Znači, nemate vi toga. Vidiš, mi u Njemačkoj imamo bijela jaja, znači bijela jaja. Mi u Njemačkoj samo bio jedemo, zdravo. Weißt du bio? Good, ja, bijela jaja. Bijela jaja, znači jaja bijela, kako štala čovječe, krute mazu. Znači bijela jaja su najbolja. Naravno, Mercedes-Benz, alo, Benz, alo, ja, Benz. Mercedes, 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 dođi mala, my name Mercedes. Znači, nema do Mercedesa, znači Mercedes je najbolji auto. Znači, E-klasa, onaj sa 2 okrugla svjetla, znaš kakav je. Mercedes, Mercedes. I majne Mercedes, Mercedes. I mala pa se vozi u majne Mercedes. Mercedes. Ona je preporođeni. Što sam se ja preporodio ovdje? Ja sam ko novorođen ovdje. I ja od kad sam se tu preselio, kožu osjećam svoju, ja sam se rodio ponovo. Ja sam se preporodio. Onaj koji samo kuka. Znaš ti što je gore teško u Njemačkoj? Znaš ti koliko ja radim? Režije 150 eura, stan 800 eura. Znači kredit jedan, kredit drugi, vrtić ovaj, vrtić onaj. Šta ti je čovječ? Znači nije to ko kod vas. Znači ja moram radit. Nema kod Njemca tu, ti se zezat, pit kafe. Nema kave. Kakva kava? Nema, radi se čovječe 12 sati. Znači 1 sat 80 eura. Što bi ti došao u Njemačku? Nemoj, ostani kod svojih, Ostani, uživaj dolje, radi dolje, nema veze. Znači 3 sat 86 eura i 99 čenteza, znači 99 čenteza. Nema švabu, u senat ti plati, u senat. Ma kakve te pare spopale, ajde par hiljada eura to zaradit, nije vrijedno toga, nije. Ja tu 25 godina kupio dole kuću, sagradio na 6 katova, kupio Mercedesa, razumiješ, loše, nema čovječe, nema se para, ovdje nema budućnosti, nema života, ostani dijete, drago, dole. S normalno. Onaj koji mu je sve jeftino i sve skupo. Ja, znači bio sam dole čovječe, je skupo dole, skupo čovječe, ne možeš naplaćat. Kod nas gore to je jeftino tu, sve skupo čovječe. Dođem onu milšnite kupim, razumiješ, skupo čovječe, ne možeš to naplaćat. Onaj u markicama. Hugo Boss kaže. Nema, sve se ima. Ima se, može se, nema se, glumi se. A koji si ti? Pozdrav dragi ljudi, hvala vam što ste pogledali ovaj video, nadam se da ste se nasmijali i da ste uživali. Ukoliko jeste, subscribe-ajte moj channel obavezno, bit će još svega i savjeta i smijeha i plakanja, svega će biti i uživajte do idućeg videa, voli vas i ljubi Lovra, pusa!